Srednji vek. Zapadna Evropa. Ako se razbolite, idete kod seoskog berberina ili mesara. Njihov glavni lek? Puštanje krvi, pijavice i molitva. Ljudi su masovno umirali od infekcije zuba, a slepilo se smatralo Božjom kaznom za grehe. A sada, prebacimo se u srednjovekovnu Srbiju, istu onu za koju nam komšije danas podrugljivo govore da je bila divlja, da smo jeli rukama i lečili se blatom i travkama. Slušajte dobro, jer ovo nije mit, ovo su činjenice od kojih zastaje dah. Godina je 1974. Mesto manastir Svetog Nikole u Banji kod Priboja, drevna zadužbina Nemanjića. Arheolozi pažljivo otvaraju stare grobnice. Ono što su izvukli iz srpske zemlje šokiralo je kompletnu evropsku javnost. Nisu pronašli samo kosti i krstove, pronašli su hirurške instrumente. I to ne bilo kakve oštrice. Pronađeni su skalpeli, specijalna dleta, instrumenti za vađenje strela iz kostiju i hirurške testere. Ali jedan minijaturni predmet od bronze i gvožđa zaledio je krv u žilama stručnjacima. Fina, precizna pinceta sa posebno profilisanim vrhom. Namena? Operacija katarakte na oku. Da, dobro ste čuli. U 14. veku, dok je Zapad grcao u neznanju, u Srbiji su se izvodile mikrohirurške operacije na oku. Lekar bi ovom pincetom pažljivo podizao i uklanjao zamućeno sočivo, vraćajući ljudima vid. To je zahtevalo neverovatno znanje anatomije, mirnu ruku i sterilne uslove. Otkud nam to? Nije palo s neba. Sveti Sava, dolazeći sa Atosa i iz Vizantije, nije u Srbiju doneo samo tamjan i ikone, doneo je nauku. U hilandarskom i studeničkom tipiku on lično postavlja temelje moderne medicine, zabranjuje nadrilekarstvo, osniva prve bolnice koje su imale grejana odeljenja, posebne krevete i plaćene lekare, takozvane empirike. Srpski lekari su poznavali anesteziju na bazi bilja i alkohola, kako pacijent ne bi osjetio bol dok mu se seče meso ili skida mrena sa oka. Srbija je tada bila ekonomski gigant. Imali smo zlato da platimo i uvezemo najbolje medicinske alate iz Carigrada, ali i da iškolujemo sopstvene hirurge. Zato, kada vam sljedeći put neko napiše u komentarima "Vi ste mitomani, bili ste varvari", nemojte da se raspravljate. Samo im recite da sednu u auto i odu u zavičajni muzej u Priboju. Tamo, iza stakla, i dan danas stoje ti instrumenti. Nepobitni dokaz srpske genijalnosti iskovan u bronzi. Dok su oni puštali krv i lovili veštice, Srbi su ljudima vraćali vid. To nije bajka, to je naša istorija. Delite ovu istinu, jer vreme je da svi progledaju.